uyu munsi tariki 3 z'ukwezi kwa gatatu muri gare ya Nyabugogo mubona harimo amasaha y'isaa 2 n'igice bishyira saa 3 gute saa 3 umukecuru imodoka yarimo iva mu ntara n'abagenzi umukecuru yari kuza nyine ari kumwe n'abandi bantu imodoka iraza ibagezamo hano muri gare hagati bagera muri gare bavamo abantu bose umukecuru ahagarara iminota mikeya hashize nk'iminota 10 yahagaze hanze tubona umukecuru yikubise hasi ko polisi inzego z'ubuyobozi zari hafi zahise zihamagara polisi polisi yahise ihamagara ambilansi mu kuza yaje kurangira umukecuru basanga yapfuye ntawamenya ngo yazize iki ntawamenya ngo byagenze bite ntawamenya ngo ni iki nimba ari ibitererano nimba ari indwara yari ifitiye ubwe ntawamenya ntabwo twari twamenya igikurikiye kimwe babonye bamujyana nyine itarangira kubera Nyabugogo ntiwamenya ngo ni ibiki ni ibintu bibaho ubwo wenda munsi wari wageze ntawamenya gusa natwe ntabwo twamenya ngo byagenze bite ayo masaha y'isaa 2 n'igice gutyo kuri uyu munsi kuri wa kabiri tariki 3 nimba atarenga ntabwo mbyibuka ngayo nguko mukomeze rero nizeye ko mukomeze gukora subscribe kuri Olivier Media TV mukoreshe munakore like kubera ko nzangena bagezeho ibintu byinshi bitandukanye paka dukomeje kwagura umuryango wacu wa YouTube channel ya Olivier Media TV. Murakoze cyane, Imana ikomeze kubaha umugisha.